Mubungo ya Lampura bori akereka gitene kara kwatanite na Kristo bakanisa mwanya mwanya ntereche gicumbu gatigene East maromba na gucokia nkatho nombete kwitha kimeneria nene mubungo gicigo mbunge gatigene East awenja spati gichonge kabebea nekira kuga nombete kwithira kiremo kujura mawira ne rombete kwithira gikira ntu batiganie East gitene kara baromba kura aramporo wete kwina manzo amengera kabebe wete arike kuthura ndene ntuko yana komba kwithira kuyulilia indi monkera thio tio nyonto umwe kabebe omba kwithira kiujuria pura kerere kansene MCK kathino wete barabaira kabebe ombete kuwa gekira lamia arike kumba thea gikuruka ta mubunge monkera nandi tomba kwithira gikiro alami muyumbi na ure akoloka nume entigo 100 days manifesto kwenyo twekete ya mwambia nume entigo ya remwe ayekela kuma kwanjini yeye rakamya yeye tulera kwa nakatole kiako amen awala mkeke lami ngane newe mpuru ndio tutentuko yana aisabile itabile mukuru ngato asia tawile watu rongo miaka ngana ikitira wonombi tilai awu akela mingeni ya kuma peononera wita mwanka awete gigo itule kunati acho kwa akireke kuma kabiene wita mwanka KTD untena tena nkumwira narudira bakyanya ngui kyane nalite na medo yana tatema amonde kunidiloi pura gitana mbere kwa gwete ngotano yake na munyani rikitochokera na gwete bageta na mbere gwatanira mwankero tirio puru itwawatanire na pita katirao munya tegetoke mwe itwawatanire ibondo kona kura apea neka kwatira tiane ato matunda ne kaunti bote na kretu kurungi no de mako de ato tiane ngwe bona kretu murungi na murungwe ku kinyoko wa ui kinyoko wa koi kinyoko wa kara kinyoko wa me no Kolo kimpro no wete mwankira thaini ruthari ruthara kiromba guthakithira komba guthagicokera nteri uche gicigombu gatigene East arauriti kabebe aka guthaka mucinde githrono ke mwaka 2022 ati komba kwithira gita kotini antirira mucindire mwaka 2017 kinya watomba kwithira gimuike kotini poro twaburi irubari mwari mwake apinga kila sije kasikule kapingwa kada ngombe bibao tegada roga poro iroga taka irubari ndipo nimemeka kama sababu Adema, unawe poro yogari na yeye. Amen. Lakini ngendo mwera mpaka tikalunde muru. Mwaka 2022 ndo sinda waita kodi. Waita ko. Onero njine tekodi ni. Kwenda tekodi. Mwenda msinda waita ko. Adema. Akoloka ngeke akamya roi. Dakoloka gokire sigo mwana akamya. Dakoloka bogere security dakoloka gaita hospitali ni akamia na ekere ale okoloka atingere nyumba na ndwapo ibo tumpono twabura kodongora kereto burungi bona kabea na grupu yenu kinyabo kwa ui kinyabo kwa kala no Nkiripotera Mero TV kuma gicigombu gatigane East Mbetanda Msmoturia Wadhirenja